drift away. I pozdrav svima, it's Nick ovdje i danas ćemo nastaviti igrati Classic Draft Challenge. I da, krenuli smo. Yes, Goblin Gang, ili kako se to god zove, ne znam baš. Mega Minion, i Fireball je bio prije tog, Skeleton Army. I da, ako već niste, zamolio bih vas da se pretplatite na kanal It's Vix ili kako god već, i od mojeg brata It's Juraj. Ovo mi je prvi put da koristim Goblin Gang, kako se ga već zove. Idemo. Nisu loši. Uopće nije loši. Ne, kriva karta. Nisam baš puno stignuo. Nisam ni na lijevoj strani loš. Borba mi dobro ide. Super, search double elixir time. A ne, upravio sam se. Gotov moj tower. Idem pokušati s 2 krune, makar nisam siguran da ću uspjet. I sad su 2 videa izašla svaki dan. Za redom. 2 dana za redom. To je super. Ja bih rado da mogu tako cijelo vrijeme, ali kao što sam rekao u prošlom videu, imam stvari koje me sprečavaju u tome. To 2-0. Mislim, sve jedno mi je koliko pobjedim, samo da pobjedim. I 4. pobjeda. Koliko kartica? 12. U log. Fireball. Tu baš nisam siguran. Ajde, uzet ću lavu. I... tu ću klon uzet. Igramo u 3. areni. Klon sam uzeo samo zato da mi ne klonira Giant Skeletona. Ali ovako ja mogu klonirati recimo lavu. Ili ovo kako se. Sad tu moram šparat da njega sredim. Mislim da ću baciti ovako minijone i mini peku. Bravo.
A dobro, nema veze, ako ima skeleton army, na krivu sam. Ovako, i 2 su ostala. Sad. Ova bomba jako ne šteti od giant skeletona i to mi je najveći problem. Ne! A dobro, neću ga uspjeti ništa. Ali ovo uspjeti. O ne. Ovo je loše, ali jako loše. Dobro, i Tauro mi... Samo ne znam kako ću sad spriječiti Wizarda. Ne. Ne. Yes. Ne, ne smije udarit. I gotov je turnir. Nažalost je gotov turnir. Možda, ne, challenge, ne turnir. Da vidimo, možda ima neki slobodan. Ne, možda free. Inače, pod open svaki put nađem nešto. Evo ga, jedan. Za koliko je? Za 175 golda. 175 golda. Da bar 175 karta. Join. Ne dam ti balona jer ja skupljam balon. Koristit ću ovaj dek. To mi je nekako najdraži i najbolji. I sljedeći video će onda biti just opening. Možda. Da te vidimo. Baš nije na sredini. Ovo se čuvam arrows. Opet ne trebam čuvati arrows. I ništa. Dobro, mislio sam ništa toga da balon baci bombu. Ne da je kad umre. Dobro, nije bitno, sad sam sve zakomplicirao. Ako ste me razumjeli, ok, ako ne, nije bitno.
Možda da ovo napravim. Ne. Joj. Ne. Joj. Na krivu stranu sam ih bacio. Jedemo i tower, dragocjeni tower. Ću ja balon baci tu lijepo. I onda i njemu tower. I sad ovako. Idemo. Uništit, ajde. Idemo po pobjedu. Idemo po pobjedu, nadam se. Dosta je da ispusti jednu bombu, ali on to izgleda nije stavio. Ok, ovo nije nimalo dobro. Dobro, mislim... Oni bez problema. Sad sam moram čekati da odavljam Inferno Tower. Znao sam. Sad Fireball tu. I naravno, kako bi ja imao sreće i pobjedio ovoga. Treba mi samo Fireball. Tri, četiri. Nadam se. Stvarno! Yes! Good game. Jesam prvi? Ne. 20. Meni se stvarno ne da igrati više ovaj turnir. Da ću se jednostavno, ak neki dobijem, ak ne. Nije bitno. Nisam ništa platio ni ništa. I da, ljudi, to je... Zapravo otvorit ćemo čest. To je... Epic. Ne. Loše karte. I da, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. I vidimo se u sljedećem. Pozdrav.